Ahí va. Con los rampas, pero uno es enterado. Vale, erabiliko Surface. Espero tau, suaviza. Suavizatea pizkat. Oso ondo, Lidia. Zer? A ver. Grabatuta dago bai. Hemen, hau ze gustatzen zelan dagoen. Ahí va, que ya no es todo el agua, ¿está? Va y aquí, le cambias. No lantxe. Parte hau, ze gustatzen bapez... Igual... Vale, ya está. Vale, ahora mismo la guarda. Erabiliko hemen herramienta bat, hemen dagoena dela smooth, baino hartuta hau eta aktibatuta hau, ez du funtzionatzen ez. Hartu beharko ditut hauek danak. A ver. Sondo. Hau beto erabiltzen da kon... Bueno, a ver, hau oso txarto dago. Hau oso txarto dago. Orduan hemen, ze kolore jarri behar dut duzu. Esto es para que los colores se vayan líquidos. Bate dozero prohibido. Zero da beltza eta bat da txukia. Hau ez du molatzen. Aukeratu deneko kolorea. Zuria asko gutxi, erdia. No, se veía bien. A ver, hor. Eta aurrengoa, jarri behar duzu honen antxeko zerbait, baina ardiagoa. Parece que no hay nada, eta dira zizan. Bai, baina hau gara horren esarrita. Erabili hau, kolorea egitea. Hortik doa la jugada. Donde aquí brilla, porque una está como una... Sí, gertatzen zen hori. Enbetuik hartuko box. Ahora, hau
Haintxe bertan daukazu. Hortxe Hori bertan. duzun rognesa, tiene mejor pinta. Fíjate, Eta kolore bertu. Eta hemen smooth. Baina, guez dugu nahi kolore lau bat, eta? Orduan, jarriko diogu. O asko sobeto. Bale, ba hor daukagu ja, konektatuta dana. Hau barrua eta begiak egin barritu.